барзи салом ва адаб бинандаҳои азизу арҷманд, ҳаводарони ҳамешагии футбол, имрӯз 8 декабри соли 2025 аст. гузориши мустақими мо аз вардишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар манзури шумо мегардад ва имрӯз ду дастае ки дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат байни дастаҳои лигаи олӣ барои унвони қаҳрамонӣ талош доштанд, бо ҳам рақобат мекунанд. тими вахш ва истиқлол. ин бозӣ мебоист хеле барвақт баргузор шавад, вале бино бар сабаби иштироки дастаи истиқлол дар мусобиқаи сатҳи бошгоҳии Осиё ва ҳамчунин бозиҳои тими миллии футболи кишварамон ин рақобат мавқуф гузошта шуда буд. ин бозӣ аслан мебоист дар даври 19-уми чемпионати мамлакат баргузор шавад ки бозиҳои даври 19-ум аслан дар миёнаи моҳи октябр сурат гирифта буданд ва вахш ҳамон ҷо метавонист истиқлолро дар майдони худ қабул кунад, аммо бозӣ бинобар сабаби иштироки дастаи истиқлол дар рақобатҳои гурӯҳи лигаи қаҳрамонҳои дуюи Осиё махсусан муқобили Алзавраи Ироқ мавқуф гузошта шуд ва акнун фурсате фаро расид ки ҳоло истиқлол бозии сафари худро дар муқобили вахш анҷом диҳад. ҳоли ҳозир дастаи истиқлол баъд аз он бозии мавқуф мондае ки ахиран анҷом дод ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқа баромад баъд аз 20 бозӣ бо 46 имтиёз, барои дастаи вахш имрӯз як имтиёз кофӣ нахоҳад буд то онҳо ба садри ҷадвал баргарданд. танҳо пирӯзӣ вахшро метавонад ба садри ҷадвали мусобиқа баргардонад ва хотиррасон мешавем ки ин охирин бозӣ аст. охирин бозӣ аст барои дастаи вахш ва агар рафту вахш пирӯз шаваду истиқлол дар бозии охири худ дастболо шавад, он гоҳ вахш ҳеҷ шонсе нахоҳад дошт. вале ба ҳар сурат дар футбол ба мӯъҷиза бовар кардан мумкин аст. дар футбол ҳар гуна ҳолат шуданаш ҳам мумкин аст. барои ҳамин тарафдорони дастаи вахш бояд имрӯз умед банданд ба пирӯзии дастаи дӯстдоштаи худ дар муқобили тими истиқлол. дӯстони азиз, ҳоло суруди миллии кишварамон садо медиҳад дар ин майдон ва баъд аз чанд лаҳза мо дар мавриди ҳайати дастаҳо ва ҳассосияти ин бозӣ гуфта мегузарем. дӯстони азиз, бармегардем ба шурӯи рақобат, бармегардем ба рафти бозии дастаҳои вахш ва истиқлол. инак ҳоло имкон дорем ки шуморо бо ҳайати дастаҳо шинос кунем ва албатта ки моҳи декабр аст. баъзе аз футболбозон аллакай тимҳои худро тарк гуфтанд, аз ҷумла дарвозабони дастаи вахш Адам Ковач ҳам имрӯз дар ҳайати даста нест ва дар мавқеи ӯ дар хати дарвозабони дуввуми тими вахш ҳунарнамоӣ мекунад Абдулҳадов Муҳаммад ва мо имрӯз ҳунарнамои ӯро дар ин бозӣ хоҳем дид. бозии имрӯзаро Саидҷон Зайниддинов доварӣ мекунад, рефери ФИФА аз Душанбе ва тавре мебинем ба ӯ дар канорҳо кӯмак мекунам бозингарони ҷавон ва баъдан гуфта мегузарем. хуб, Муҳаммад Абдулҳадов дар дарвозаи тими вахш аст. дар хати дифоъ бубинед Сергей Яворский, капитани даста рақами 13, рақами 68 Шаҳзод Давлатов
дар канорҳо ҳунарнамоӣ мекунанд дар ҳайати ин даста. боз муҳофизатгарони тими вахш ки таҷрибаи хеле ва хеле баланд доранд. Алишер Баротов таҳти рақами 73 ва Тоёрҷон Тағоидзода таҳти рақами 81. Дар марказ Сергей Сканян рақами 97, рақами 20 Бенжамин Ампонса, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 88 Константин Черни, дар хати ҳамла рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов ва рақами 11 Димитро Билонок. Сармураббии даста Зариф Усмонов аст. Ва дар курсии эҳтиётӣ боз чанд футболисти дигар ҳам дар ҳайати дастаи вахш қарор доранд. Абубакр Сулаймонов, Фатулло Фатуллоев, Сунатулло Исмоилов, Сунатулло Азизов, Муҳаммаджон Насков ва Адибҷон Сияев. Ҳайати дастаи Истиқлол дарвозабон Никола Стошич таҳти рақами 1, дар хати муҳофиза рақами 4 Марлен Чабанов, рақами 33 Ҷозеф Окоро, аз канори рост Манучер Сафаров рақами 55, аз канори чап тавре мебинем Табрез Исломов бозӣ мекунад таҳти рақами 3 дар маркази майдон. Инҷо Сиёва Шахназарӣ рақами 8, рақами 17 Эҳсони Паншанбе, рақами 19 Аҳтам Назаров. Аҳтам Назаров ҳоло ҳамчун бозингари нимуҳофизаам ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Хуб, дар ҳамла рақами 9 Рустам Соиров ва боз як нафари дигар Муҳаммаджон Раҳимов рақами 11 бозӣ мекунад, ӯ ҳам ҳамчун нимуҳофизатгар ва боз рақами 43 Шон Паул Камолафи ҳунарнамоӣ мекунанд. имрӯз мо ду ҳамлагари асосии дастаи Истиқлолро дар ҳайати аввалия мебинем, Камолафи ва Рустам Соиров, ки ҳоло дар пойгаи нишонзанҳо маҳз ин ду бозигари Истиқлол мубориза доранд ва талош карда истоданд. Игор Черевченко сармураббии дастаи Истиқлол мебошад ва ҳоло дастфишурӣ ӯ ҳамроҳ бо сармураббии тими вахш аст. Гуфтем довари бозии имрӯза довари бозии имрӯза Саёҷон Зайниддинов маҳсуб мешавад ва ба ӯ Вафо Қарраев ва ҳамчунин Нуриддинов Шарифбек кӯмак мекунанд. Асло Кабиров аз шаҳри Норак довари чаҳорум аст. Дар називар Абдулло Давлатов ва Акмал Буриев нишастанд ҳамроҳ бо Зуал Хуҷаназарова ва лаҳзаҳои баҳснок ҳам мавриди тафтиш қарор доранд. Хуб, тавре иттилоъ дода мешавад, Адам Ковач дарвозабони асосии дастаи вахш бинобар сабаби кортҳои зарди бисёр дар бозии имрӯза иштирок надорад. Ин то як андоза як талаффути бисёр сангин аст барои тими вахш ва аз ҳамин сабаб ҳам ӯ тарки даста кард ва агар мебуд ҳам бозӣ намекард. Хуб, боз дар ҳайати дастаи Истиқлол андаке бемор будааст футболбози ин тим Ризо Дехонӣ ва аз ҳамин хотир Ризо Дехониро ҳам имрӯз дар ҳайати ин даста намебинем ва ин футболбоз ҳам вақтҳои охир дар ҳайати тими Истиқлол бисёр хуб ҳам медурахшид ва умедвор ҳастем ки то бозии ояндаи Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюи Осиё дар бозии сафарӣ метавонад ба Истиқлол кӯмак намояд ҳамин футболбоз. Ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Истиқлол аз канори майдон пас ба марказ. Инҷо Эҳсони Паншанбе зарба мезанад, аммо мубориза мебаранд футболбозони тими вахш ва ин ҳолатро бартараф мекунанд. Хуб, гуфтем ин бозӣ бояд дар даври 19 баргузор мешуд, аммо бинобар сабаби иштироки Истиқлол дар Лигаи Қаҳрамонҳо бозӣ мавқуф гузошта шуда буд ва то як андоза барои Истиқлол хуб аст, чунки Истиқлол дар масалан марҳилаи аввали чемпионат, махсусан дар оғози марҳилаи дуввум дар буҳрони бозӣ қарор дошт ва агар ҳамон вақт бозӣ сурат мегирифт, шояд имкони имтиёз гирифтан аз Истиқлол буд. Вале ҳоло ки Истиқлол дар ҳолати хуби варзишӣ дар поёни мавсим қарор дорад, имтиёз гирифтан аз ин даста хеле ва хеле душвор аст. Махсусан дар Лигаи Қаҳрамонҳо бубинед бо ин форма, бо ин ҳолат Истиқлол чӣ гуна бозӣ кард. Албатта бозии муқобили Ал-Насрро истисно мекунем ки онҷо қувваҳо баробар нестанд, вале дар муқобили Ал-Завра Истиқлол бисёр баромади хуб дошт ва ҳоло шонс ҳам ҳаст барои рафтан ба марҳилаи плей-оффи Лигаи Қаҳрамонҳо. Ҳарчанд кам ҳам бошад, аммо ҳаст ба ҳар сурат. довар ишора мекунад ки инҷо зарбаи ҷаримавӣ Шаҳзод Давлатов корти зард мегирад, муҳофизатгари тими вахш, вақте ӯ дар муқобили бозингари тими Истиқлол ба хато роҳ дод ва дар оғози рақобат огоҳӣ ба
бозингари тими вахш ҳам ҳаст. Ва боз як талафоти дигар дар ҳайати дастаи вахш ин дар ҳайат қарор надоштани Тони Бикатал аст. Ва ин хотир имрӯз Шаҳзод Давлатов бозӣ дорад ва бубинед бо як дасту ҳаракати футболбози дастаи Истиқлолро нигоҳ дошт ва товар ба ӯ корти зард нишон дод. Хуб, Муҳаммад Абдулҳадов собиқ футболбози дастаи наврасони кишвар буд. 2 сол қабл дар ҳайати дастаи наврасони кишварамон дар ҷоми Осиё бозӣ карда буд ва вақтои охир дар Панчер ва инак дар ҳайати дастаи вахш ҳунарнамоӣ дорад ва ҳоло имкон аст ки ӯ худро дар муқобили тими Истиқлол нишон диҳад. Зарбаи ҷаримавӣ таъин карда шуд. Дар назди тӯб эҳсони панҷшанбе аст. Шояд футболбозони тими Истиқлол бозигузорӣ кунанд. Биёд ин лаҳзаро бори дигар мебинем. Аз гардани Рустам Соиров доштааст Шаҳзод Давлатов ва ба ин хотир довар ҳоло ҳам зарбаи ҷаримавӣ нишон дод ва ҳам корти зард дод ба бозингари хати муҳофизаи дастаи вахш. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем. Аҳтам Назаров ҳам дар назди тӯб аст. 2 нафар аст футболбозони тими Истиқлол омодагӣ доранд барои задани зарба. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем. эҳсони панҷшанбе зарба мезанад ва ту ба девори дифоии дастаи вахш расид. хуб, бо он ки чанде аз гуфтем бозингарони тими вахш ҳам нестанд, вале онҳо бояд вазифадор ҳам ҳастанд ки арзанда бозӣ кунанд. Вахш бояд нишон бидиҳад ки беҳуда имсол тамоми муддатҳои зиёд дар зинаи аввали ҷадвал қарор нагирифт ва ӯро яке аз муддаиён ҳам нагуфтаанд. Бояд футболбозони дастаи вахш як бозии хуби худро нишон диҳанд ва ин метавонад як таҷриба шавад барои соли оянда ки вахш боз ҳам дар баробари тими Истиқлол, дар баробари муддаиёни аслӣ бар унвони чемпионӣ талош кунад. ҳар вақте ки дар баробари Истиқлол ки мо мебинем ҳар мавсим муддаӣ аст барои унвони чемпионӣ дастаҳои зиёд талош мекунанд, ин албатта шуғу шаомати мусобиқаро бештар мекунад. ҳоло аз канори майдон легионери дастаи Истиқлол талош мекунад барои идома додани ҳамла. Муҳаммаҷон Раҳимов партоб ва дарвозабони вахш тӯбро дошта мегирад. Чабанов, Аҳтам Назаров. Аҳтам Назаров ҳоло хеле хуб бозӣ дорад ва биё таваҷҷӯҳ мекунем. Камолафе партоби ӯ ва зарбаи дигар аз масофаи дуртар ва бубинед ки чӣ гуна имконият буд барои футболбозони дастаи Истиқлол ва довар ҳам ишора мекунад ки офсайд будааст. Соиров зарба зад. Ки дар офсайд буд? Камолафе. Бале, 100% дар ҳолати офсайд қарор дошт. Пол Камолафе ва аз ҳамин хотир довар дертар ҳам байрақчаи худро бардошт, аммо дид ки инҷо ҳамлагари дастаи Истиқлол дар офсайд аст. хуб, мо ишора кардем ки 2 тан аз ҳамлагарони Истиқлол дар пойгаи нишонзанҳо қарор доранд. Пол Камолафе 11 гол, Соиров 10 гол. ҳоло 2 бозӣ бо ҳамин рақобат 2 бозӣ барои Истиқлол аст. Кадоме аз ин бозигарон беҳтарин нишонзани мавсими имсола мешавад? Камолафе ё Соиров? Вақт нишон медиҳад ҳоло сармураббии Истиқлол ҳар дуро ҳам ба ҳайати асосӣ ворид кардааст. Дар бозии гузашта вақте Истиқлол муқобили тими Улбук бозӣ дошт ва ғалаба ҳам ба даст овард. Зуд Камолафе иваз гардид дар қисми аввал ва онҷо агар шумо бозиро тамошо карда бошед, баъд аз он ки Камолафе 2 гол зад, мехост бо зарбаи пеналтиро ҳам иҷро кунад ва дар ҳол нофаҳмӣ миёни ӯ ва ҳамлагари дастаи Истиқлол ба миён омад. Манучер Ҷалилов ва баъдан сармураббии легионери тими Истиқлолро иваз кард. ин танҳо барои иҷрои зарбаи пеналти буд. вале ҳоло мебинем ки боз Камолафе дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ менамояд. имрӯз дар ҳайати дастаи Истиқлол боз бозигари такягоҳӣ нимуҳофизатгари ин тим Амирбек Ҷурабоев қарор надорад дар ҳайати асосӣ.
و тавре мо шумо медонем Ҷурабоев як сутуни асосӣ на танҳо барои Истиқлол, ҳатто барои тими миллӣ ҳам ҳаст. ва дар курсии бозингарони эҳтиётӣ ҳам номи ин бозингар дарҷ нашудааст. Дар курсии эҳтиётӣ ҳоло Ромиш Ҷалилов, Манучер Ҷалилов, Меҳрубон Одилзода, Рудолф Туркай, Содиқ Қурбонов, Рустам Камолов, Моҳриддин Асанов номнавис шуданд. Эҳсон Бобоев, Ампонса, Яворский, партоби Диаганали ба канори майдон, онҷо тои тағоизода буд, вале хубтар тӯбро нигоҳ дошта натавонист, андаке баландтар буд партоб ҷониби бозингари канори тими Вахш. муборизаи бозингарони Вахш, Яворский, Аҳтам Назаров, Эҳсон Бобоев. партоби хеле ҳам баланд, ҳоло фурсати навбатӣ, Нуриддин Ҳамроқулов онҷо мубориза мебарад. охирин бозие ки Истиқлол дар албатта доираи бозиҳои мавқуф монда баргузор мекунад, ин муқобили тими Истаравшан ҳаст. гап ҳаст ки Истаравшан шояд қариб тамоми бозингарони худро ҷавоб додааст, шояд дар ин бозӣ иштирок накунад, вале вақт нишон медиҳад ва гуфта метавонем ки агар имрӯз Истиқлол ҳадди ақал як имтиёз гирад, он гоҳ ҳоҷат ба ҳар сурат ба бозӣ бо Истаравшан нест, аммо расмиёт ҳамин гуна аст, бояд бозӣ баргузор шавад ва агар Истаравшан ба бозӣ наояд, он гоҳ фикр мекунам ҷарима хоҳад шуд ва боз бохти техникӣ дода мешавад. 3-0. ҳоло имрӯз ҳама чиз аз худи Вахш вобастагӣ дорад. ман гуфтам имконияти беҳтарин барои дастаи Вахш ин ғалаба кардан муқобили Истиқлол аст. Бобоев партоб ба канори майдон, Тоҳир Тағоизода, имконият барои идома додани ҳамла ҳаст барои футболбозони дастаи Вахш. Тағоизода муқобили ду нафар, партоби ба ҷаримагоҳ, бетаваҷҷӯҳ мекунем, Билонок, вале андаке нодуруст тӯбро ба Сергей Сканян ҳаво дод. Сиёваш Ҳақназарӣ, рисоли тӯб ба Рустам Соиров, Камолафи омода аст барои қабули тӯб. Соиров, гузариши ӯ аз бозингарони дастаи Вахш ва ин вазъиятро бартараф мекунад Константин Черни, нимуҳофизатгари дастаи Вахш ва тӯбро аз ҷаримагоҳ зада берун мекунад. вазъи майдони Пахтакор ҳам дар ин фасл чандон хуб нест, умуман хуб нест. вале ҳоло дар ҳамин фасл шумо агар вақте равед ба вардишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор, ба вардишгоҳи Талко Аренаи Турсунзода, ҳамон сабзаи майдон истодааст. Яъне ду вардишгоҳе ки табиӣ ҳастанд, дар сатҳи хуб қарор доранд. хуб вардишгоҳи марказӣ медонем ки сунъӣ аст, дар ҳама фасл онҷо бозӣ кардан ҳеҷ мушкилӣ ҳам надорад. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони Истиқлол. Табриз Исломов, Сиёваш Ҳақназарӣ, ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Вахш ва инҷо Соиров талош накард. шояд гумон дошт ки аз қафояш аллакай Камолафи омода аст. омода аст барои идома додани ҳамла. Муҳаммад Абдулҳадов, дарвозабони тими Вахш. охирин бозиро дар охири моҳи декабр Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо гуфтем, Лигаи Чемпионҳои Дуюи Осиё баргузор мекунад муқобили тими Гоам. ҳоло шонс гуфтем агар кам ҳам бошад барои Истиқлол ҳаст. Истиқлол 6 имтиёз дорад феълан. Алзавра ки дастаи дуввум аст 9 имтиёз. хуб инҷо чӣ кор шуданаш мумкин аст? барои мисол дастаи Алзавра муқобили тими Алнаср бозӣ мекунад 24 декабр. пеш аз он албатта худи рӯзи 24 декабр аввал Алнасру Алзавра бозӣ мекунанд ва баъдан Гоа ва Истиқлол. хуб агар Алнаср муқобили
تیم الزاورا با فرقیت 3 توپ غلبه کنند. این برای مثال است و بعداً استقلال تواند که گوها را شکست بدهد با حسابی کلان. حالا امکانیت برای تیم استقلال. سایرов بسیار موقعیت خوب، پاسی ولی نمیگذارد. تو با سیاوش حق‌نظری بهترین امکانیت بود برای مهمانان، ولی فوتبالبازان شهر دوشنبه موفق نشدند برای کشودن حسابی بازی. اکنون تلاشی بازیگران وحش. بهترین موقعیت بود بر رستم سایرов. گزارش خیلی خوب داشت از محافظتگر تیم وحش شهزاد دولتов. Ампонса, Амрокулов, Сергей Сканян, Эҳсон Бобоев. Пасаш дақиқ нарафт ба канори майдон. Камолафем. хуб, боз ҳам сухан дар мавриди Истиқлол дар Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюсиё ҳамин тавр шавад, чунки фарқати таносиби тӯбҳои дастаи Истиқлол ҳоло тарҳи 7 ҳаст و الزاورا جمع 1. امکانیت برای سایرов ولی تو بلکه از پای او از میدان بیرون شد. خیلی زیاد حمله ها کرده ایستادند بازیگران استقلال. امسال در عموم دوشنبگی ها 53 توپ به دروازه حریفان زدند در 20 بازی و باختری ها فوتبالبازان دسته وحش 32 توپ. فرقیت خیلی کلان است. حالا امکانیت برای دسته وحش به توجه میکنه با بیلونوک. پاس ضربه اجرا میشود و اما از فرصت خوبی گلزنی بازیگران وحش استفاده نمیکنند. کنستانتین چرنی بود است، پاس داد بعد بیلونوک، اما لیگنری دسته وحش خیلی ضربه بعد اجرا کرد. ببینید چگونه خودی چرنی هم شاید اما که سرعت نرسید برایش، ولی بیلونوک ضربه را دقیق اجرا کرده نتوانست. بهترین شانسی گلزنی برای دسته وحش از دست رفت. امرقلوف در هوا بسیار خوب بازی کرد. و شانسی بسیار خوب بود. حالا باز هم امکانیت هست، اما تو به جوزف اوکورو رسید. یک امکانیت خوب داشتن فوتبالبازان دسته وحش و این هم همان امکانیت بود. کنستانتین چرنی و دیمیترو بیلونوک. امپونسا خطا میکنند. اوکورو ولی مقابل او خطا صورت گرفت. تو بازیگران استقلال محمد جان رحیمов، پرتاب سایرов، تبرز اسلامов، محمد جان رحیمов فندکی سیب گرفته است. حالا داور اشاره میکند که او با کمک طبیبان نیاز دارد. خب در مورد اون که استقلال اگر با پلی آف لیگ قهرمان‌های دیوسی وارد چه میشود، ریتینگ فوتبال کشورمون مخصوصا ریتینگ
бошгоҳи футболи Тоҷикистон дар миқёси Осиё баландтар хоҳад шуд барои мавсимҳои баъдӣ. аз ҳамин хотир бовар дорем ба мӯъҷиза ки Истиқлол метавонад ғалабаи калони худро ба даст оварад, чун Гоа умуман дигар шанс надорад, ягон имтиёз ҳам ба даст наовардааст, вале онҳо дар майдони худ ҳамеша хуб бозӣ мекунанд. дар муқобили Ал-Наср шумо дидед ки Гоа дар майдонаш чӣ гуна бозӣ кард, ё муқобили Ал-Завра ҳам ҳарчанд мағлуб шуд, вале бозии арзанда нишон дода тавонистанд. Маслан аз дар бозии охир муқобили Ал-Завра ҳадди ақал Гоа як имтиёз мегирифт, шонси Истиқлол боз хубтар мешуд. اینجا برخورد سیاوش حق‌نظری و بنجامین امپونسا بود. حالا پرتاب کمالافی انجام می شود. امکاناتی بسیار خوب هم بود و ضربه کنجی است یا نه؟ داور اشاره میکند که ضربه کنجی نیست. کمالافی یک قسمی گل‌های خود را وقتی در دسته خوجند بود به هدف رسانید. وقتی به استقبال آمد او موقع خود را در حیط اساسی یک باره مستحکم کرده نتوانست. موسم آینده تماشاگران عزیز دسته های ما متاسفانه در لیگ قهرمان‌های دوی آسیا بازی نمی‌کنند و دسته چمپیون ما در لیگ عالی در مرحله گروهی لیگ دعوتی یا جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهد کرد. از کشورهای آسیای مرکزی سال آینده الکی معلوم است که دسته پختکور ازبکستان در لیگ قهرمان‌های دوی آسیا بازی می‌کند، همچون برنده جام ازبکستان. خب و ارکادگی ترکمنستان چمپیون ترکمنستان در موسم امسال. از قرقیزستان هم دسته ها در لیگ قهرمان‌های دوی آسیا حضور ندارند. قاعده بازی ویران کرده می شود. کارت زرد حالا با منوچهر سفاروف نشان داده شد. اولین کارت زرد با فوتبالبازان استقلال. ضربه جریمه‌ای برای تیم وحش. و دوستان عزیز سال آینده در لیگ یا جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا نخستش لیگ دعوتی آسیا دسته ما در مرحله گروهی نه در مرحله پلی اوف یا خود انتخابی بازی میکرده است. حالا همین گونه تقسیم بندی شده است در جدول نشر نموده کنفدراسیون فوتبال آسیا. ولی اگر گفتیم استقلال با مرحله پلی اوف باید امتیازات زیاد میشود و امکاناتی در مرحله گروهی بازی کردن وجود دارد. خب توجه میکنیم سرگئی یاورسکی ضربه جریمه‌ای برای تیم وحش، ولی این دفعه هم توپ با بازیکنان استقلال برمیخورد. اصلا دو ضربه جریمه‌ای در بازی امروز هم از جانب استقلال و وحش و هر دو ضربه ها هم به دیوار دفاعی برخوردند. برنده جام تاجیکستان تیم لیگارتاداس سال آینده در لیگ دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک نخواهد کرد. و اگر رفت و باز یگان دسته اشتراک خود را قطع کنند شاید امکانیت باشد. برای مثال افغانستان در مرحله پلی اوف یک دسته دارد یا فلسطین یک دسته در مرحله پلی اوف دارد. اگر این دسته رفت و حضور خود را قطع کنند یعنی اشتراک نکنند آنگاه شانس خواهد بود. یاورسکی بنجامین امپونسا
Ахдам Назаров. Сиёваш Ақназарӣ. Пас ба Назаров. Инҷо партоб ҷониби Эҳсони Панҷшанбе ва зарбаи кунҷӣ барои тими Истиқлол. خب یه توجه میکنیم با ضربه کنجیه که مهمانان با دست آوردن. دومین ضربه کنجی در بازی امروز است و اون هم با فایده فوتبالبازان استقلال. پرتاب انجام می شود، چندان خوب نبود. احتم نظرف، احسان پنجشنبه، حق نظری، ارسال توپ به جریمه‌گاه تیم وحش، احسان بابایف. Konstantin Cherny, Ehson Boboyev. Partobi خیلی بلند و باز هم ارسالی تو به کناری راست سرگی اسکانیان. ارسالی خیلی بلند، فرصت برای تیم وحش و ضربه دیمیترو بیلونوک. تو بس پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. دوستان عزیز، رقابت ادامه دارد و عین زمان حمله بازیگران استقلال بود. یک گروه مخلصان دسته استقلال هم از دوشنبه به بوختا رفتن برای دستگیری تیم. مخلصان دسته وحش در میدان دیدن ممکن است و از اون طرف کمتر، ولی از این طرف اندکی بسیارتر مخلصان در ورزشگاه نشستند. احسان پنجشنبه امکانیت ادامه دادن حمله هست. پس به کناری راست حساب کشاده نشده است دوستان عزیز. 0-0 بازی موقوف مانده دوره 19 چمپیونات مملکت. احتم نظرف، تبریز اسلاموف. ضربه از مسافه دور چندان خوب نبود. یا باش نظری ضربه و گل و شاید افساید هم بود یا نه. حالا اشاره می شود که افساید نیست. به هر صورت گل حساب کرده می شود. سیاوش حقنظری و تو وردی دروازه دسته وحش می گردد. دقیقه 27 می رقابت. به هر صورت ما منتظر می شویم لحظه تکرار رو فهم می بینیم که بازیگر ایرانی تیم استقلال در افساید بود یا نه. ضربه بود از مسافه دور از جانب تبریز اسلاموف. خب حالا منتظر میشویم لحظه تکرار رو. تبریز اسلاموف
ба назарам агар замоне ки ту ба пои Рустам Соиров расид ин лаҳзаро тафтиш кунанд шояд баъдан ба хулоса оянд, вале замоне ки зарба иҷро шуда аз ҷониби Табриз Исломов инҷо ҳақназарӣ дар офсайд набуд, вале вақте ту ба пои Соиров расид инҷо шубҳа ҳаст. хуб, ҳоло ин лаҳза тафтиш карда мешавад аз сӯи доварон. биёд бори дигар мебинем ту воқеан ҳам ба пои Рустам Соиров расид. биёд мунтазир мешавем ки доварон ба чӣ хулоса меоянд дар ин гуна вазъият. خب حالا سعیدجان زنگدینوف منتظر میشود توصیه همکارانش را که در اتاق داوری نشستند 3 نفر. خلاصه یعنی برآورده نشده است. منتظر میشویم. گل حساب کرده می شود. گل حساب کرده می شود دوستان عزیز. حساب 1-0. حالا دوباره به خلاصه بودند که گلی زده سیاوش حقنظری از آفساید نبوده است. 1-0 مهمانان پیشرفت می شوند و این برای تیم میزبان وحش خیلی دشوار خواهد بود تا آنها با البته بازی برگردند. ادامه حمله وحش. Табриз Исломов тӯбро берун мекунад аз майдон. خب جوابی فوتبالبازان دسته وحش رو منتظر هستیم. 30 دقیقه از شروع بازی دسته های وحش استقلال سپری می شود و پنالتی با دروازه دسته استقلال تعیین کرده می شود و می بینیم که ضربه پنالتی را کی اجرا میکند، چی حالت رخ داد در جریمه‌گاه تیم وحش استقلال. معذرت، لحظه تکرار رو منتظریم. بیاید میبینیم. خب پرتاب سرگی یاورسکی، نورالدین همراقولوف و از قفای محمد جان رحیموف بود. دوار یک باره به نقطه ضربه 11 متر اشاره کرد. خب حالا ضربه را که اجرا میکنند بیلانوک او هم در قطار نشانزن‌ها هست. 7 گل دارد. تا همین لحظه ها امکانی خوب است که گل 8 خود را به هدف رساند اگر موفق شود. 8 گل حملگر ریگارد است. فریمپونگ هم زده است. بیاید میبینیم ضربه 11 متره را کی اجرا میکنند از دسته وحش. زود امکان پیدا شد برای صاحبان میدان برای برابر کردن حساب بازی. خب
36 در مقابل دیمیترو بیلونوک. به توجه میکنیم بیلونوک ضربه را اجرا کرده میتواند یا نه. حالا از خودی او وابستگی کلان دارد ولی 36 هم مهارت بلندی برگرداندن ضربه های پنالتی رو دارد. به توجه میکنیم منتظر هستیم که ضربه چگونه اجرا می شود از جانب حمله‌گری دسته وحش. داور حالا اجازه نداده است. منتظر قراری داوران دیگر در نزد وار هستند. خیلی طول میکشد اصلا در چمپیونات تاجیکستان تفتیش این یا اون حالت خیلی طول میکشد. حالا اینک 3 دقیقه زیادتر شده ایستاده است که تفتیش دارند همین لحظه رو و به خلاصه انیق نمی آید. خب داور اکنون به خلاصه آمدند. داوران که پنالتی درست است و حالا توجه میکنیم دیمیترو بیلونوک ضربه و گل. حساب 1-1 دوستان عزیز. دقیقه 35 رقابت از پنالتی دیمیترو بیلونوک نتیجه را برابر میکند. خیلی زود شاگردان ظریف عثمانوف موفق شدند برای برابر کردن حساب. همین حالت داور را مجبور کرد که ضربه پنالتی تعیین کند با دروازه تیم استقلال. و امسال اینک وحش گل 33 خود را به هدف رسانید. استقلال گل 17 را سر داد. محمدجان رحیموف سگسکنیان ادامه حمله بازیگران تیم استقلال به نتیجه بنجامین امپونسا، مارلین چابانوف، امپونسا سرگئی یاورسکی، Davlatov. Pas ba دروازه‌بان. ادامه حمله دسته وحش توهیر تقوی‌زاده بیاید متوجه میشویم و حالا بسیار موقعیت خوب داشت نوردین امرقولوف. میرسالی تو با دیمیترو بیلونوک. پاسی بیلونوک. کنستانتین چرنی. و رقابت خیلی پرشدت است. داور اشاره میکند که خطا از سوی فوتبالبازی دسته وحش صورت گرفته است. سرگئی اسکانیان دیروز در ورزشگاه مرکزی پایتختمون بازی رفت و برگشت، بازی اولی رفت و برگشت میونی دسته دوم لیگ یکم و دسته 11 لیگ عالی هولبوک و سردور صورت گرفت. انیخته سردور و هولبوک و اون بازی با نتیجه 2-2 جان بحث شد. اکنون بازی جوابی دسته ها رو منتظریم که کدام دسته
мавқеи худро дар лигаи олӣ боқӣ мегузорад. Масалан ҳулбук метавонад мавқеи худро нигоҳ дорад ё баръакс сардорро хат мегирад. ин суолро мо рӯзи 10 декабр посух мегирем ба ин суол. Камолафе, Раҳимов, Шаҳзод Давлатов, ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Вахш, Бенҷамин Ампонсам, партоб ба канор ва инҷо ду бозингар, се бозингари дастаи Вахш омода буданд ки аз канори рост ҳамлаи худро анҷом диҳанд. Сиёваш Ҳақназарӣ, Эҳсон Бобоев, Шаҳзод Давлатов, Константин Черни, Бобоев. боз ҳам имконият ҳаст барои идома додани ҳамла, вале дар маркази майдон нимуҳофизатгари тими Вахш тӯбро аз даст дод. Ахтам Назаров, капитани Истиқлол, партоби хуби ба канор. Рустам Соиров, Эҳсони Паншанбе, Назаров. паси бисёр хуби Назаров, вале андаке нофаҳмӣ буд миёни бозингарон ва ҳаракат ҳам накард. Манучер Сафаров аз ҳамин хотир ба тӯб расида натавонист. Константин Черни, Амрохулов мубориза бурд бо футболбозони Истиқлол, муваффақ нашуд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол ва зарбаи Камолафи аз ҳамин мавқеи майдон. тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун гардид. Константин Черни, имконият барои дастаи Вахш ва бозам пас ба Билонок буд. беҳтарин фурсат дошт ин футболбоз ки дарвозаи дастаи Истиқлолро рах накунад. Эҳсони Паншанбе ҳаракат мекунад. ҳоло ирсоли тӯб ба Камолафе, фурсат барои Камолафе, аммо чӣ кор мекунад Пол Камолафе? беҳтарин имконият буд. пас ҳам хеле хуб ва дақиқ иҷро шуд ба Пол Камолафе. таваҷҷӯҳ кунед, зарбаро дақиқ иҷро карда натавонист легионери дастаи Истиқлол. камтар аз 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то фарҷоми нимаи аввал ва товар шояд боз зиёдтар дақиқаҳои иловагӣ диҳад. Назаров хеле хуб бозӣ мекунад капитани Истиқлол бо як боварӣ. Эҳсон Бобоев, пас анҷом шуд ва Марлен Чобанов, муҳофизатгари тими Истиқлол, ин ҳолатро рафъ кард. Назаров, Табриз Исломов, Муҳаммадҷон Раҳимов, Эҳсони Паншанбе, Назаров, Муҳаммадҷон Раҳимов, Табриз Исломов, Ахтам Назаров, пас ба Сиёваш Ҳақназарӣ, маҳв карданд футболбозони дастаи Вахш. паси бозингари рақами 8 дастаи Истиқлолро. Назаров, Бенҷамин Ампонса имкон надод ба Эҳсони Паншанбе ва акнун аз назди дарвоза тӯб ба бозӣ дароварда мешавад.
بعد از این رقابت برای استقلال یک وخوری دیگر باقی میماند و گفتیم بازی با دسته استلاوشان. دیگر دسته ها بازی موفق مانده خود را برگزار کردند. بنجامین امپانسا مبارزه فوتبالسازی دسته وقت شهزاد دولتов و سرگی اسکانیان اینجا مبارزه بردند و داور اشاره میکنند که حالا محافظتگری تیم وقت اندکی آسیب برداشته است و کمک طبیبان نیاز دارد. در وقتی به دست آوردن توپ او با شهزاد دولتov برخورد. شهزاد دولتov هم مبارزه برده ایستاده بود برای رفع کردن این حمله. خب حالا دستور میدهد ایگور چرفچنکو. احتمال است که برای ایگور چرفچنکو سرمربی دسته استقلال این آخرین موسم باشد. با سمت سرمربی دسته استقلال پیشنهادها با ایگور چرفچنکو خیلی و خیلی زیاد بودند، مخصوصا از دسته های روسیه. در تابستان امسال تیم ارسنال تولا با سرمربی دسته استقلال پیشنهاد روان کرده بود برای فعالیت، ولی او که تا آخر سال با استقلال شرطنامه داشت این پیشنهاد را رد کرد. ثانیه های با شمار باقی مانده است. خب داور چند دقیقه اضافه میکنه؟ 6 دقیقه به قسم اولی بازی ضم کرده می شود. نظرف تبریز اسلاموف محمد جان رحیموف و خطا در مقابل محافظتگری تیم استقلال محمد جان رحیموف صورت میگیرد. داور ضربه جریمه‌ای تعیین مینماید به نفع مهمانان. خب بازی ادامه میکند. با توپ فوتبالسازی دسته استقلال تبریز اسلاموف پرتاب به جریمه گام. یوارسکی بسیار عالی هنرنمایی میکنند برای رفع کردن این وضعیت. محمد جان رحیموف پس به احسان بود اما به نتیجه تیمیترو بیلانک، ولی از توپ رو گرفت احسان. بعدا تبریز حمله رو ادامه داد. منوچهر سفرов ضربه به خط حمله اما با سراغ ناانیق. در مرحله اولی مسابقه دسته های وخش و استقلال با هم رقابت کرده بودند. بازی در میدان دسته استقلال برگزار شده بود و اون زمان البته که استقلال در حالت خوبی بازی قرار نداشت. ولی یک پرتاب دیگر نوردین همراقولوف مبارزه برده ایستاده است، ولی فوتبالبازان دسته استقلال امکان نمیدهند و هرچند استقلال در حالت خوب قرار نداشت ولی بازی با نتیجه مساوی 0-0 در میدان استقلال انجام یافته بود.
سیاوش شخنظری. باز هم یاورسکی بسیار خوب با فعالی هنرنمایی میکند. Марлен Чабанов, Табрез Исломов, Окоро, و اینک ضربه جریمه‌ای نوبتی. رستم ساییروف تله داد سرگئی یاورسکی و داور ضربه جریمه‌ای تعیین کرد. تبریز اسلامов, احتم نظرов. دو دقیقه دیگر باقی مونده است. تماشاگران عزیز تا فرجام قسم اول معلقه شاهد دو گل شدیم در نیمه اولی بازی میان دستای وخش و استقلال. بازیگران دستای وخش هم مبارزه برده ایستادند برای به حمله رفتن. یاورسکی خیلی خوب حرکت میکند کاپیتان دستای وخش. بسیار سرعت خوب گرفت سرگئی یاورسکی، اما شاید اندکی به حرکت های خلل وارد کردند که نتوانست خوبتر حمله را ادامه دهد. حالا چنین می نماید که از رانی پایش زخم برداشته است سرگئی یاورسکی. دقیقه آخرین در پایان نیمه اولی بازی. کامالافی امکان است که این فوتبالباز بهترین نشانزنی موسم شود. نظرов. حالا امکانیت برای فوتبالبازان دسته استقلال. یک فرصت خوب و داور اشاره میکند که بازی ادامه دارد. سیاوش شخنظری، منوچهر سفرов، پرتاب خوبی و به احسان، ضربه احسانی پنجشنبه. کامالافی، محمدجان رحیمов، پول کامالافی. ارسال توپ از جانب کامالافی و اینجا حرکت کرده بود منوچهر سفرов، از همین خاطر پاس داد. خب حالا 6 دقیقه علاوه کرده داور پایان یافت. معلوم شد که کاپیتان دسته وخش حالا آسیب گرفته است و صدای شده که داور از فرجام نیمه اولی بازی درک میدهد. حساب 1-1 دوستان عزیز، دسته ها به تنفس میروند. ما هم کمی استراحت میکنیم و بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دوم رقابت بین دسته های وخش و استقلال.
دوستان عزیز برمیگردیم به نیمه دومی بازی بین دسته‌های وحش و استقلال. این بازی دوری بازی موقوف مانده دوری 19 چمپیونات تاجیکستان است که حالا در ورزشگاه پختکار شهر بختر جریان دارد. بعد از قسم اول حساب 1-1 است و حالا در آغاز نیمه دوم تغییرات می شود. در هیئت دسته وحش میبینیم که فتح‌اللهیف آمادگی دارد برای به میدان برآمدن. کی را عوض میکنند؟ دستبند کاپیتانی را به او میدهند. شاید سرگئی یاورسکی دیگر بازی را ادامه داده نتواند و یاورسکی در پایان نیمه اول اندکی از پای خود آسیب گرفت و از همین خاطر حالا در قسم دوم به تیمش کمک کرده نمیتواند. و محمد جان ناسکوف به میدان میآید. ناسکوف میگذارد به کناری راست و علیشیر براتوف در کناری در خط محافظه مرکز بازی میکند. خب فتح‌الله فالوکی رو عوض کرده، سنت‌الله اسماعیلوف کیها رو عوض کردن معلوم نیست و بعد از چند لحظه شاهد آن میشویم که این فوتبالبازان با جای کدام بازیگران به میدان آمدند. خب سراول میبینیم که فتح‌اللهیف با جای بازیگر رقم 68 با میدان آمده است. خب ناسکوف با جای سرگئی یاورسکی درست است. فتح‌اللهیف با جای بازیگر رقم 68 این شهرزاد دولتوف بود وارد میدان شد. خب سنت‌الله اسماعیلوف با جای کدام بازیگر؟ خب سنت‌الله اسماعیلوف حالا با جای بازیگر رقم 97 سرگئی اسکانیان با میدان وارد گردید. این سه تغییرات در آغاز نیمه دومی رقابت برای تیم وحش است. تماشاگران عزیز در هیئت دسته استقلال هیچ تغییراتی به نظر نمی رسد. بیا توجه میکنیم در آغاز نیمه دوم به هیئت دسته ها و شروع میکنیم از دسته استقلال که به حیث مهمان بازی دارد. آنها والیبال‌های سرخ هستند. دروازه‌بان نیکولا سوشیچ، محافظتگران منوچهر سفرов، تبریز اسلامов، جوزеф اوکورو، مарлен чабанов و در مرکز احتم نظرов کاپیتانی دسته. خب سیاوش نظری، احسان پنجشنبه، محمد جان رحیمов، در خط حمله پول کامالافف و رستم سویرов. در کرسی احتیاطی باز چند فوتبالبازی دیگر هم هست. ایگور چرفچنکو سرمربی دسته استقلال. خب تیم وحش دروازه‌بان محمد عبدالهادف، محافظتگران محمد ناسکوف، علیشیر براتوف. خب باز کیها بازی میکنند اینجا؟ طاهر تقوی‌زاده، خب و بنجامین امپونسا بازی میکنند در خط محافظه. در مرکز خب طاهر تقوی‌زاده در البته کناری میدان، اینک سنت‌الله اسماعیلوف، احسان باباєв، کنستانتین черний، در خط حمله نوردین همراقولов و دیمیترو بیلونов. مؤلف گل دسته وحش ظریف عثمانов سرمربی دسته وحش است. حالا با تو بازیگران دسته وحش تبریز اسلامов و тавре дида истодем дар ин гуна ҳолат бо эҳсони панҷшанбе ҳоло амалкарди нодуруст буд аз сӯи футболбози дастаи вахш ва қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. бенҷамин ампонса буд бо даст ба рӯи бозигари дастаи истиқлол зад. эҳсони панҷшанбе эътироз мекунанд ки бо даст барои ӯ задаст футболбози дастаи вахш. ҳоло табибон ба муҳофизатгари дастаи истиқлол кӯмак мекунанд. хуб қисми аввал бисёр хуб ҳам буд. лаҳзаҳои голзанӣ маҳз аз ҷониби футболбозони дастаи истиқлол зиёдтар ба назар расид ва онҳо тавонистанд як дафъа муваффақ шаванд ба задани гол. сиёваш шахназарӣ муаллифи гол шуд ва баъд аз чанд дақиқаи дигар ҳамлаи бозигарони тими вахш зарбаи пеналти овард ва онро димитро билонок ба ҳадаф расонид ва ба ин тартиб
натиҷаи бозӣ 1-1 шуд дар қисми аввали бозӣ. вахш имсол дар майдони худ якчанд бозиҳои хубу хотирмон ҳам дошт. ғалаба бар дастаи исхата дар мавсими имсола дар майдонаш. хуб баъдан пирӯзӣ бар дастаи панчер, ҳамчунин се имтиёзи бисёр арзишманд дар бозии даври даҳуми чемпионати мамлакат муқобили Равшан ва инчунин натиҷаҳои хуби дигари вахш дар ин майдон метавонем боз ёдовар шавем. дар марҳилаи дуввуми чемпионат пирӯзӣ бар дастаи Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 ва инчунин боз ғалабаҳои дошт дастаи вахш дар доираи бозиҳои лигаи олӣ бар ҳосилот махсусан. ва ин натиҷаҳое буданд ки дастаи вахш дар мавсими имсола дар майдонаш ба даст овард. ҳамчунин муқобили клуби марказии варзиши артиш ҳам дастаи вахш дар майдони худ ғалаба ба даст овард. муҳаммадҷон раҳимов ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи вахшро мебинем. Марлин Чабанов, Фатулло Фатуллоев, пас анҷом мешавад ба канори рост, офсайд нест. довар ишора мекунад ки ҳоло ҳамла идома мекунад. имконият барои Бенҷамин Ампонса наздик мешавад нимуҳофизатгари дастаи вахш, вале ба ӯ имконият надод Ҷозеф Окоро. хуб биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаи тақрор ки чӣ гуна худи Ампонса ҳаракат кард дар муқобили футболбози дастаи Истиқлол, вале баъдан Окоро ин вазъиятро бартараф намуд. ва ахиран вахш албатта пеш аз ин бозӣ рақобати охири худро дар майдонаш баргузор кард муқобили Истаравшан ва ғалаба кард бо ҳисоби 2-0. ин натиҷаҳои ё ғалабаҳое буданд ки вахш дар мавсими имсол дар имсол дар майдони худ ба даст овард. вале бозиҳое буданд ки вахш имтиёз аз даст дод дар майдони худ ки ин барои шумораи зиёд будани имтиёзҳои дастаи вахш дар ҷадвали мусобиқа андаке таъсири худро ҳам расонид. масалан натиҷаи мусовӣ бо Регар Тадас 1-1 дар даври сеюми чемпионати мамлакат ва боз як бозии дигар ки дар майдонаш имтиёз аз даст дод тими вахш ин вохӯрӣ бо дастаи Барқчӣ буд. бозӣ дар даври ҳафтум сурат гирифта буд. дар майдони худ ҳамчунин онҳо муқобили Ҳулбук ҳам бозиро мусовӣ карданд, яъне пирӯзӣ ба даст оварда натавонистанд. ва ин натиҷаҳое буданд ки мавқеи вахшро андаке дигар ҳам кард. Зариф Усмонов сармураббии дастаи вахш. ҳоло нобаст аз ин агар ин бозӣ мусовӣ анҷом ёбад бе ягон шаку шубҳа ин ба нафъи Истиқлол аст ва Истиқлол пешакӣ метавонад унвони чемпиониро ба даст оварад. чун Истиқлол 47 имтиёз ба даст мегирад, вахш 45 имтиёз. ва боз Истиқлол як бозии дигар дорад ки баргузор накардааст. барои ҳамин месазад гуфт ки вахш агар ғалаба накунад
و در بازی آینده استقلال همه چیز معلوم نشود بخش به هر صورت سینه دوم رو در موسم امسال به دست می آورد. یعنی مدال های نقره هست برای این دسته. فکر میکنم باز موسم آینده تیم بخش پرقوت‌تر خواهد شد. ضربه جریمه‌ای بالا با نفع بازیکنان تیم بخش بود. پرتابی توحید تقوی‌زاده امکاناتی دامادانی حمله هست. فتولویف ارسال تو به جریمه‌گاه و مردین چابانوف این وضعیت رو برطرف کرد. محافظه‌گری حمله رو می‌بینیم. فتولو به توپ رسیدن نتوانست و از او پیش دستی کرد سیاوش حق‌نظری و فتولویف از پای افتید. محمد جان رحیموف توپ رو گرفت ولی پس او هم خطا بود. بنجامین امپونسا امکانات برای ادامه دادن حمله بود. حالا رستم سایرов پاس به کنار چپ میدان. فوتبالبازان استقلال خیلی زیاد هستند شمارشون در خط حمله ولی از مسافه دور اندکی ضربه نادرست هم اجرا شد. احترام نظرов محمد جان رحیموف پاس به کنار چپ میدان. ادامه حمله استقلال محمد جان رحیموف پرتابی او و ضربه کنجی. خب بیا توجه میکنیم با ضربه کنجی فوتبالبازان استقلال. سیاوش حق‌نظری در نزد توپ. پرتابی بلند این بازیگر رو خواهیم دید. سومین ضربه کنجی فوتبالبازان استقلال است. خیلی بلند محمد عبدالحادف توپ رو داشته میگیرد. کامالافی ایسانی پنجشنبه ادامه حمله استقلال. کامالافی حرکت های خوبی این بازیگر. حالا توپ رو نگاه می‌دارد در نزد خود. ارسال بلند و کامالافی از همین موقع هم میخواد گل بزنه یا انیق او پرتاب انجام داد. حالتی همراه قلوف چندان خوب نیست. این پرتاب بود به هر صورت ضربه نبود. با پای راست از این موقع ضربه زدن خیلی و خیلی دشوار. سنتلو اسماعیلوف اوکورو ادامه حمله بازیگران استقلال. محمد جان رحیموف پس انجام شد و فوتبالبازان بخشم مبارزه بردند برای برطرف کردن حمله های بازیگران استقلال. فتولویف زمان در دست استقلال یک لیدر بود. کامالافی امکانیت برای او و ضربه رو دروازه‌بان محمد عبدالحادف برمیگرداند. کامالافی اگر پاس هم میداد خوب میشد ولی او ضربه زد چون که توپ رو نگاه داشت و امکانیتی با پای چپ ضربه زدن بود. اگر بلندتر میزد انیق توپ وارد دروازه میشد. کنستانتین چرنی ولی توپ راست با مردین چابانوف میرود. تبریز اسلاموف احترام نظرов واقعا هم در مرکز میدان تجربه خوبی بازی رو هم دارد. سرمربی تیم ملی هم او رو در مرکز میدان سنجید. بسیار خوب درخشید و پس گل‌آور هم انجام داده بود در بازی تیم ملی کشورمون. یعنی
بسیار بازیگری با تجربه هم هست. خب این امکانیتی که کمالافه داشت. نظارف توپ در اختیار بازیگران استقلال. احتام نظارف، سیاوش حق نظریم، محمد جان رحیمов، رستم سویرов. солҳои охиру ман дар ҳайти дастаи истиқлол мисли солҳои пеш бозингарони наврас ҷавон ки аз масалан ҳайти ҷавонон меомаданд, хуб аз худи ҳайти ҷавонони истиқлол ё масалан ҷавон буданд ба истиқлол даъват мешуданд, хеле камтар ба назар расида истодааст. ба ҳар сурат, чунки барои чанд сол онҳо метавонанд ба истиқлол кӯмак кунанд. ҳарчанд ҳоло ҳайати ҷавонони истиқлол дар мусобиқот ё чемпионати Тоҷикистон байни ҷавонон муваффақ шуданд, аммо гап сари он меравад ки бояд ҳамон анъана, ҳамон стратегияи кор дар истиқлол барои тарбияи футболбозони ҷавон ва ҷалби онҳо ба ҳайти асосӣ то таҷриба гиранд миёни бозигарони ҷавон хеле хубтар бояд ба роҳ монда шавад. Чунки истиқлол мебинем ки ҳамеша иштирокчии фаъоли мусобиқаҳои сатҳи бошгоҳии Осиё аст. хоҳем нахоҳем як барномаи дурудароз дорад истиқлол ва ҳадафҳои хеле зиёдтар дорад назар ба дигар дастаҳои лигаи олӣ. идомаи ҳамлаи истиқлол, партоб ба ҷаримагоҳ, вале муҳаммад абдулҳадов тӯбро дошта мегирад. Сунатулло исмоилов пас ба марказ, эҳсон бобоев, ирсоли тӯб ба черни, вале онҷо имконияти хубтар буд барои идома додани ҳамла. ва пас аз ҷониби Марлен Чабанов зуд гирифта шуд. Назаров, Табриз Исломов. агар мутаваҷҷеҳ шавед, қариб қисми зиёди футболбозони дастаи истиқлол ба ҳамла хеле хуб ҳамроҳ мешаванд. масалан аз бозингарони вахш, махсусан муҳофизатгарон камтар. манучер Сафаров хеле хуб тӯбро гирифт аз Сунатулло Исмоилов. идомаи ҳамлаи дастаи истиқлол. Сафаров, ирсоли тӯб ба канор, эҳсони панҷшанбе, партоб ба ҷаримагоҳ буд ва ин вазъиятро бартараф кард Бенҷамин Ампонса. эҳсон бобоев. ҳоло дар хати дифои дастаи вахш Насков ва Алишер Баротов бозӣ доранд. аз канори чап Тои Таҳоизода, аз канори ростоло Фатулло Фатуллоев, Нурдин Ҳамроқулов, партоби ӯ ба канори рост. идомаи ҳамлаи дастаи вахш Константин Черни ва имконият барои Билонок. бетаваҷҷӯҳ мекунем, зарба зада мешавад, аммо бозингарони истиқлол имконият намедиҳанд ба ҳамлагари тими вахш. Аҳтам Назаров, партоб ба Камолафе ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ хеле зиёд фишор меоварад. Камолафе, панҷумин зарбаи кунҷӣ барои бозингарони истиқлол. хеле партоби баланд. Назаров ба пои муҳофизатгари тими истиқлол Марлен Чабанов лағжид. имконият барои дастаи истиқлол. Рустам Соилов зарба мезанад ва инҷо ту ба паҳлӯи дарвоза мерасад. барои Соилов ҳам имкони пасдиҳӣ буд ба Пол Камолафе. ман гуфтам ки дар пойгаи нишонзанҳо ҳам барои Рустам Соилов, ҳам барои Камолафе имрӯз гол муҳим аст. аз ҳамин хотир ин ду ҳамлагар бештар талош доранд ки гол бизананд.
چابانов احسانی پنجشنبه احتام نظارف تبریز اسلامov احتام نظارف منوچهر سفارov ایرسالی توپ با جریمه‌گاه دسته وحش و محافظتگران توپ رو بیرون میکنند. تبریز اسلامov سفارov یک پرتاب دیگر و اینجا کمالافه به توپ میرسد و احسانی پنجشنبه اینجا با همدیگر مانع پیش آوردن، اما میدونید کمالافه در افساید بود. به این خاطر احسان اشاره کرد که باید به توپ او رسد. حالا لحظه تکرار اگر نمایش داده شود ما این فرصت رو میبینیم، ولی افساید به قید گرفته شد چون که کمالافه به توپ رسید. کمالافه در افساید بود. اینجا نفهمید کمالافه احسان پنجشنبه را. از همین خاطر احسان میخواست که به توپ رسد و بعدا پاس دهد به کمالافه. کوشش بازیگران استقلال برای افزون کردن حساب بازی خیلی زیادتر است. نتیجه مساوی هم استقلال را خانه میکنند. ما گفتیم اگر حالا بازی با نتیجه مساوی جمع بست شود استقلال رسما چمپیون موسم امسال در لیگ عالی خواهد بود. نظارف تبریز اسلامov پس به احسان پنجشنبه امکانیت هست. احسان حالا تلاش میکند، بیا توجه میکنیم ولی فوتبالبازان وحش توپ را از پای احسان گرفتن، از جمله علیشیر براتوف. علیشیر براتوف و احسان پنجشنبه یک زمان همراه یک جو در حیطی دسته نورسان جوانان کشور بازی میکردن، حتی در حیطی دسته باغچی هم از مهارت همدیگر برخوردهای خیلی زیاد دارند. سنت الله اسماعیلوف و این پرتاب بود اما ضربه که اجرا شده از جانب همراه قولوف خطا رفت. یکی از بازیگران دسته وحش حالا سیو گرفته است، این محمد نسکوف به نظرم با کمک طبیبان نیاز دارد. نسکوف اونجا برخورد نسکوف و کمالافه بوده است. در این لحظه ما دیدیم دوباره اگر نورهای دورتر هم بود تکرارا این لحظه را برای ما شما پیشکش کرد. خب بازی دوم میکند، حساب 1-1. نظارف بنجامین امپونسا و منوچهر سفارov خیلی زیاد
حرکت کرد اما نتوانست موفق شود. توپ از میدان بیرون شد. تویوتا آقایزاده بازی در همین لحظه ها تیز و تون صورت گرفته ایستاده است. برخوردها زیادتر هستند. فوتبال‌بازان دسته وخش هم در حمله های استقلال خیلی برخوردهای جالب انجام داده ایستادند. کمال عفیف زیاد حرکت میکنند اما توپ را از خود پیشتر سر داده است. همین خاطر موفق نشد. محمد عبدالهدف بنجامین امپونسا 3 نفر رو میگذارد. بسیار خوب هنرنمایی میکنند محافظتگری دسته وخش سنتو اسماعیلوف. تویوتا آقایزاده پس باز هم به اسماعیلوف بود و مرغین چبانوف توپ را از میدان زده بیرون کرد. احسان بابویف توپ را از پای او گرفتند. کمال عفیف، اسلاموف، محمد جان رحیموف، احتم نظروف، رحیموف، مارتین چابانوف فرستاد توپ به کناری راست. مارچر سفاروف و پس حالا بر رستم سویروف. ضربه سویروف توپ راست به دستی دروازه‌بان وخش می‌رود. احتم نظروف حرکت میکند. کاپیتان استقلال توپ را از او گرفتند. احسان بابویف بازی ادامه دارد. ارسالی توپ به نورالدین همراقلوف. ستاشیچ توپ را به بازیگران وخش. امپونسا توپ که از میدان بیرون شده بود. پس به فتلویف. ادامه حمله دسته استقلال. احتم نظروف به نتیجه حمله استقلال به پایان میرسد. فتلویف ضربه از همین موقع جانب دروازه ستاشیچ ولی دروازه‌بان استقلال در جای خود بود. از همین خاطر ضربه نورالدین همراقلوف چندان خطرناک نبود برای نیکولا ستاشیچ. تویوتا آقایزاده سیاوش حق‌نظری خیلی خوب کار کرد ولی توپ از میدان بیرون شد. موفق شده نتوانست این بازیگر. خب حالا تغییرات در حالت دسته استقلال نیست. یک دقیقه 72 هم پشت سر شد. شاید دیگر چریف چون که نمیخواد دیگر بازیگر عوض کند یا دیرتر این کار رو انجام میدهد چون که در کرسی احتیاطی دسته استقلال هستن بازیگرانی که میتوانند به میدان وارد شوند. منوچهر جلیلوف اگر مربی اونها رو به میدان برآورد. صادق قربانوف است. رستم کمالوف ولی قسمی آنها محافظتگر هستند. بنجامین امپونسا و اینجا دعوا میکنند فوتبالبازان دسته وخش که با کمالوف چرا کارت زرد نشان نمیدهد. داور
خوب بازی کرد بنجامین امپونسا. کاملا فرو به این طرف به اون طرف بود ولی این ارزنده کارت زرد هم بود. حالا بسیار خوب بازی میکند محافظتگر تیم وحش الشیر براتوف. سنت‌الله اسماعیلوف گزارشی او ولی سود پاس نداد. بارسا توپ در اختیار بازیگران وحش. احسان بابایف، بنجامین امپونسا و ضربه کنستانتین چرنی اما بلندتر از دروازه دسته استقلال از میدان بیرون شد این ضربه. توجه کنید ضربه بلندتر رفت. بنجامین امپونسا واقعا هم در دسته وحش امروز از بهترین ها است در میانه میدان و اگر این بازی هم با نتیجه مساوی جمع بست شود به نظرم بهترین بازیگر محض او است در میدان. این است دیگه من تو برای فوتبالبازان دسته وحش اوت. احسان بابایف فتلوف بابایف بازم فتلوف امکانیت ادامه دادن حمله برای دسته وحش است. کنستانتین چرنی ارسال توپ نوریدین امرقلوف و ضربه او از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. بهترین امکانیت بود برای صاحبان میدان. 15 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. خیلی امکانیت خوب داشتند فوتبالبازان وحش. مخلصان به وجه می آیند از این بازی تیمشان. چابانوف توپ از میدان بیرون شد. اوت به نفع استقلال. محمد جان رحیموف، سویروف، احتم نظرов، تبریز اسلامов. جوزеф فوکورا، چابانوف، سیاوش حق‌نظری. امکانیت ادامه دادن حمله برای استقلال هست. احسان پنجشنبه، رستم سایروف، ارسال خیلی بلند، پرتاب کمالوف بود. حالا توپ از میدان بیرون نشده است. محمد جان رحیموف، یک پرتاب نوبتی ولی این پرتاب خطا رفت. خب تغییرات در حیط دسته استقلال. حالا با جای احتم نظرов کاپیتانی دسته فوتبالبازی جوان وارد می شود. بازیگر رقم 12 مهربان عادلزاده. احتم نظرов در گفته مرکزی میدان هنرنمایی کرد. حجم کار برای احتم نظرов خیلی و خیلی زیاد بود در دیدار امروز. بالا سرمربی روی وضع میکند. در 13 دقیقه موندن تا انجام وقت اساسی رقابت. و بازیگر رقم 12 مهربان عادلزاده با میدان وارد می شود. مهربان عادلزاده بازیگری هیئت جوانان استقلال و فوتبالبازی دسته نورسانی 17 ساله کشور است که در جام جهانی فوتبال در قطر در حیط دسته نورسانمون در قطار 21 فوتبالباز با روی خط سرمربی دسته مارکو راجینی شامل شده بود. و طور خودتان آگاه هستید دسته نورسانی ما در بازی‌های گروهی موفق شده نتوانست. مقابل چخیا 6-1، مقابل
آمریکا 2-1 و مقابل بورکینافاسو 2-0. دسته ما در 3 رقابت با شکست مواجه شد. ادامه حمله دسته وحش و چگونه بنجامین امپونسا شانس داشت برای زدن گل دوم با دروازه دسته استقلال. خیلی امکانیت خوب بود، آفساید نبود. کنستانتین چرنی تلاش کرد. بنجامین امپونسا ضربه خود را اجرا کرد، اما ضربه چندان دقیق نرفت. حالا با توپ مانوچهر سفاروف، سیاوش حق‌نظری، احسان پنجشنبه، مهربان و دلزاده، ضربه او و ضربه سختی مهربان و دلزاده، اما توپ را دروازه‌بانی دسته وحش داشته میگیرد. مهربان و دلزاده در بازی مقابل آمریکا در هیئت اساسی هنرنمایی کرد در جام جهان و بعدا در مقابل تیم پیش از اون مقابل دسته چخی از کرسی توتی با میدان برآمده بود. مهربان و دلزاده با جای حیدرشاه خدایدادوف وارد میدان شد. خب در مقابل بورکینافاسو در دور اخیر مسابقه که اونجا خیلی و خیلی بازی مهم بود، بازی بود که در صورت پیروزی تیم ما میتوانست امکان خود را برای برآمدن به دور دیگر بهتر کند. مهربان و دلزاده در هیئت اساسی بازی کرد، 58 دقیقه هنرنمایی نمود و بعدا رمضان بختالیف رو عوض کرد و یکی از بازیگرانی بود که از استقلال به هیئت دسته نورسان کشورمون دعوت شده بود. در برابر او بازیگر جوان استقلال احمد جان شایف، محمد نصریف هم دعوت شده بودند و همچنین مصطفی حسنبکوف. 4 نفر از هیئت جوانان استقلال دعوت شده. خب ضربه جریمه‌ای نیست. داور اشاره می‌کند که بازی ادامه دارد، هرچند در لحظه گرفتن توپ از جانب جوزف اوکورا یک برخورد رو مقابل نوردین همراقلوف به نظر رسید. کمتر از 10 دقیقه دیگر 9 دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام وقت اساسی بازی. فتولوف، بنجامین امپونسا، فتولوف، پس باز هم با لیگنری دسته وحش به توجه میکنیم. مهربان و دلزاده این وضعیت رو برطرف کرد و بعدا به او کمک نمود تبریز اسلاموف. اوکورا، جوزف اوکورا، مانوچهر سفاروف، رستم سویروف، کامالافه و پس داد با سیاوش حق‌نظری. دوباره اینجا ضربه جریمه‌ای تعیین میکنند به نفع مهمانان. خب تغییرات در هیئت دسته استقلال: رستم کمالوف بازیگر رقم 66 به میدان میاد در دقیقه 83 و او محمد جان رحیموف رو عوض میکند. حالا بازیگران جوان رو ایگور چلیفچنکو به میدان وارد میکند در دقیقه اخیر رقابت، در 7 دقیقه موندن تا انجام وقت اساسی.
дар тағйироти Камолов чӣ ҳодисае сурат гирифт? аз сари нав Табриз Исломов. شش دقیقه دیگر تا انجام وقتی اساسی بازی باقی مانده است. با تو فوتبالبازان استقلال حمله‌های آنها ادامه می‌کنند. منوچهر سفرов رستم کمالов خواست توپ رو نگاه دارد ولی اوت شد. احسان بابایف خیلی بلند پس با جریمه‌گاه ولی به نتیجه باز هم ادامه حمله فوتبالبازان دسته وحش بنجامین امپونسا بود و ضربه جریمه‌ای تعیین میکنند. دوور به نفع فوتبالبازان دسته وحش در دقیقه 86 رقابت. خیلی امکانیت خوب است برای صاحبان میدان. از میان 3 نفر گذشت بنجامین امپونسا ولی او رو از پای افتانیدند. سیاوش حق نظری تیله داد فوتبالباز دسته وحش رو از پای افتانید. خب سنت‌الله اسماعیلوف در نزد توپ بیاید متوجه میشویم. ضربه زده میشود و بسیار خطرناک بود ضربه سنت‌الله اسماعیلوف و توپ از پهلوی دروازه نیکولاس سوشیچ از میدان بیرون گردید. توجه کنید به این ضربه. اندکی دورتر توپ از پهلوی دروازه بیرون شد. فرصتی بنهایت خوب بود. حمله نوبتی بازیگران تیم استقلال. همراقولov احسان بابایف ناسکوف فتولوف و این پرتاب بود اما سوشیچ توپ رو داشته نتوانست. اندک شاید خطا بود و ضربه کنجی برای دسته وحش. پرتاب هم اونقدر به ضربه مانند نبود. اصلا این پرتابی بود که باید فوتبالبازان در جریمه‌گاه مبارزه می‌بردند ولی سوشیچ توپ را داشته نتوانست.
خب ضربه کنجروم است و بازی می‌دارد فتح‌الله فتح‌الله‌یف. امکانیت بسیار خوب است برای فوتبالبازان دسته وحش. بیایید متوجه میشویم. پرتاب فتح‌الله فتح‌الله‌یف و تو بیرون کرده میشود از جریمه گاه. امکانیت هست. کمال افم ایستای تو به کنار. حالا سرعتی بلند میگیرد کمال افم. پرتاب با رستم ساییروف. امکانیت برای ساییروف. منوچهر سفرов. ارسالی خیلی بلند و رستم کمالов حالا بازیگری دسته وحش رو از پای افتانید. بنجامین امپونسا واقعا هم یکی از بهترین ها در بازی امروز بود. نیمو فیصدگری دسته وحش. احسانی پنجشنبه و سنت‌الله اسماعیلوف حالا بازیگر دسته استقلال رو از پای زده افتانید و اونجا باز یک بازیگر وحش هم از پای افتید از کنستانتین چرنی. داور اشاره میکنند که به کمک طبیبان نیاز دارد. وقتی اساسی هم پایان یافت داور حالا چند دقیقه اعلام میکنند به پایانی رقابت امروز. 5 دقیقه علاوه شد به وقت اساسی رقابت بین دسته های وحش و استقلال. 5 دقیقه حل کننده. نتیجه مساوی استقلال را در موسم امسال هم با عنوان چمپیونی میرساند بدون انجام دادن بازی اخیر. عادل زادم سیاوش حق نزنیم. کامالوف ولی خطا کرد این بازیگر جوانی دسته استقلال. تبریز اسلاموف. احسانی پنجشنبه. احسان بابایف. احسان ها در مرکز میدان مبارزه بردند و احسان استقلال موفق شد برای گرفتن توپ. پرتاب با مرکزی میدان. امپونسا. سنت‌الله اسماعیلوف. احسانی پنجشنبه. کامالافه و اینجا نفهمی میانی رستم ساییروف و علیشیر باروتوف و میان می آید. اینجا در کدام حالت نفهمی شد میانی این فوتبالبازان. خب رستم ساییروف جوانتر است از علیشیر باروتوف دیده. حالا سعید زایندینوف هر دو رو به نزد خود دعوت میکنند و هر دو کارت زرد آگاهی.
خود ویران کنی از جانب بوسینگری دسته فخش بوده است. خب بیاید میبینیم همین حالت چگونه بود. سویروف با توپ بود، баротов мубориза бурд ва баъдан нофаҳмии ду футбол сурат гирифт. асабонӣ буданд бозингарон, ба эҳсосот дода шуданд. хоб зарбаи ҷаримавӣ эҳсони панҷшанбе. фатулло фатуллоев, Димитро Пилонок, Бенҷамин Ампонсам ва инҷо хато аз ҷониби Камолафе сурат мегирад. сониҳаҳое ба шумор боқӣ мондааст то фарҷоми бозӣ дастаҳои Вахш ва Истиқлол. панҷ дахела ва кардаи довар анҷом шуд. садои иштаки довар Саёд Зайниддиновро мунтазир ҳастем ва шояд чанд сония дигар вақт медиҳаду зарбаи хеле ҳам баланд, тӯб аз майдон берун гардид. Табриз Исломов дақиқаи шашуми иловаки амоло поён хоҳад ёфт баъд аз чанд сония. Камолафе, эҳсони панҷшанбе дар муқобили як нафар аст. эҳсон мубориза мебарад. бозигарони вахш тӯбро гирифтанд. довар ишора мекунад ки бозӣ идома дорад. Окоро тӯбро гирифт. Камолафе ирсоли тӯб ба Соиров ва муваффақ намешаванд бозигарони Истиқлол ва қоидаи бозиро эҳсон вайрон кардааст. хуб, дақиқаи 98-уми бозӣ ҷараён дорад. тамошобинони азиз, қоида вайрон кунӣ аз ҷониби бозигарони вахш. эҳсони панҷшанбе, Камолафе, сурати хеле баланд мегирад Камолафе. партоб вале хато ва садои иштаки довар аз фарҷоми ин бозӣ дарак медиҳад. вахш ягона дастае буд ки дар муқобили Истиқлол дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат ба бохт рӯбарӯ нашуд, аммо дастаи Истиқлол расман маротибаи 14-ум унвони чемпиониро ба даст овард ва маротибаи 12-ум пайҳам дар лигаи олӣ дастаи Истиқлол барандаи медалҳои тилло мешавад. дӯстони азиз, ин мусовӣ имкон дод ки Истиқлол бо 47 имтиёз пеш аз як бозии дигар унвони чемпиониро дар лигаи олӣ ба даст оварад ва ба ин тартиб маротибаи 12-ум пайҳам гуфтем соҳиби унвони қаҳрамонӣ дар лигаи олии футболи кишвар шавад. сар аз соли 2014 пайҳам инак дастаи Истиқлол ҳар мавсим унвони қаҳрамониро дар лигаи олӣ ба даст меоварад. вахш зинаи дуввумро ишғол мекунад, яъне барандаи медалҳои нуқраи чемпионати мамлакат. дӯстони азиз, гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. то гузоришҳои навбати сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.